كابتن اكرامي. كابتن اكرامي مش عاجبه ولا شيكوبنزا ولا 2000، هو بيهاجمهم مهاجمه شرسه، وبيقولوا ان هو ما اقنعهوش ان دي اللعيبه دي تلعب في الزمالك. طب بقول لك يا كابتن، ايه رايك في ايفرتون بتاع بيراميدز؟ جامد صح؟ واخبار سافيو اللي كان بيلعب في الاهلي ايه؟ واخبار لعيبه كتير يعني مش عايزين نقول اسماء. واخبار الواد المدافع اللي جه من قطر ده يوسف ايمن، كان ايه اخباره؟ واخبار لعيبه كتير، ايه اخبارها معاك؟ ما كناش بنشوفك كده. الفينا اللي بيتكلم عليه كل جمهور الاهلي وكل جمهور مصر ان لعيب جامد جدا، مش عاجبك؟ يعني انت الوحيد اللي جهبذ، يعني انت اللي جبت الديب من ديله بصراحه. يا راجل انت اصلا ما بتعرفش تدرب يعني. الحاجه الوحيده اللي انت لعبتها حارس مرمى ما بتعرفش تدرب فيها اصلا. ميح فجاي تتكلم على حاجات فنيه في لعيبه فنيه؟ يا عم اقعد على جنب بقى. ده انت مطلعينك سواء في البرنامج ده وفي البرنامج ده صحاب مش اكتر، يعني جايبينك بس ايه كده يلا مع البيعه. اهو كادر اهلاوي. لكن انت على الابيض يا كابتن، على الابيض. مفيش. هنا مفيش. فارجوك ما تتكلمش، لا عايز تتكلم اتكلم على الاهلي، تتكلم على الزمالك اهدى كده وابلع عليك وانت بتتكلم. لكن الشغل اللي انت بتعمله ده احنا عارفينه من زمان، انت قديم مدقدق. ها زيك زي اللي في ملك وكتابه ده، الكيعي. انتوا الاتنين نفس الراس. فاحنا مش بناكل من الكلام ده. الفين يا عم، مش عاجبك عاجبنا احنا. الشوكوبينزا مش عاجبك برضه عاجبنا احنا، انت مالك؟